Kata masa keba arsngi, kepala tip kerteng, kum ka am kerbai Potion Festival aja ka kendai, kepala pelongru daka office usim ka hima jirang, haka jinga trilang berka Block Task Force, BBP, jirang blok, lem berka District Rural Development Agency, jong ka Ribuai District. Kala poino syakabukut, harangkat bat kiwi-kiwi ki jinga kop, kibala penbernya, ya kipat ba, kibalawan bansaki, bat yasi mentah hakane kata masa. Kumat syukudo hangne, yakane kata masa kebalawan menpli, haka laipu terik urisau, Dauba Komingwan Umbon, Menteri Ketenat Fishery, jong kajala, kumukongsan, harangkat bauba Sostinus Sotun, MLA Kajirang Konstituensi, badakap laipu itring urisau lawan pendak perdano, yakani ketamasa. Dauba Lambor Malngyang, Chairman ka State Planning Board, kumukongsan, hakajing adon langru uba Victor Rani, MDC Kajirang Konstituensi, uba Regional Kharkamni, Vice Chairman ka State Planning Board, upa im RH Walang, im ka Himajirang, lembat kiwi-kiwi ki officer na kitna trekam bopher. Lembah kani kata masa kabala pelong kerpang ban kentiu ya ka kam jungok kai perthei haka than jirang khamtam ya ka am kerbai lek kabala pej berkhmi da ka jirang community reserve badru ban peruk susu ya ka jingmut ji perkhat ki badun kam haka liang ka sumar sukher bar ka rukombam ki jingbam temet na ka benta ki longkmi ba armet bar ki khulung khna badru halor kuwe ka phang kabala kedo kabalong ka gender equity apedeng ka kenthei bo sunrang. Hakani kata masa, rasa kiru iki jeng peninam iki komsyat jeng bam tenrai, lengba ki stol balai simenta nadu ki SSG, ki tenat trekam sorkar, badru ka jeng kop kuai dokha, lembat kiwe-kiwe ki program, ki balapan bernya sikadei ya ki hajar ngut, ki rupai ba, ki balawan ban yasaki, ban mat ya ka jeng kemen lengba kani kata masa. Lapelong, jadi kita jeng temu jeng kani ka kurang udah bat kai ka jeng ki nak dia kima. So, nagamenta jong kan di ban penlong ya kani ka festival. Kalami ke jengmut aki rio jong iseni hadin bakilayo ya ke jeng batai ke jeng pensai sapang kecing yang kat jong kini dengan dan kitim thei kecing dan yang kabam kadi pui nang ta kecing le semua menurut kita lomba jong kadi ke Block Task Force halor jong kadi ke hang ka bagi ke Potion ma hadin ke ki series jong ki awareness ki bala penlong kala don ke jing ki sim haki bagi mua ke bagi layo ban tip yo jing tip haki ki awareness kan khamni atau ban sim jong ka ha bagi ni ban penlong ke ni ke jai program kanang ba dei dam kat ku ni ki ba ki babu ki kirawa ki khna ki ni yo jing silent kata kan dia kuwi kabar padi ikwa yang keban advertise ya kan ni ke community reserve ke jongi khamtam ya kan ni kampung kelang ba kiwi pati bril kiwi pati seng di organisation kila ya ke banuan ban kam ya kan ni ke jaka picnic spot jadi ahli jimat di bagi tuan kan pa ba festival. Dan mentah tiba yakit kli lang tiba collaborate bagi kedai ni ke Block Task Force jirang CNRD Block nang tabat kedai RD nang laina. Kita tehenrai na luar kini idon sebut ki well wishes. Ya naku asam kini ruki trilang bagi man pendiai ya kenika festival. Ika kubur ka bang nat na plan ka himas pai ba ha bai de bakan ka ke kubur ke bang kamsung tenat ke bang gila ban ai segi pai ba balak kin bat ya kicing hikai makin nang ya ke kor ban new kor ya kenika jinglong ya rengkat kerdan kecing nang taga kecing nang jongki ban le pu le suba akabam kati nang taga kecing nang jongki lumno ban nampen sitam kali kena cai le pu demo bagi nampen sitam kali kena snap
kata kadi kai ka panggil ayo tinggi kai lamba jong ki awareness tinggi tinggi kui lenti ba kadi jing penong ya kadi ke festival kan ai jing tip jing su ki om tangkat tu kadi hiri bobo bai ba ba ki ajar ba kadi festival ki ayo jing tip jing ka Kaneka am kerbai ke jing semua jupi bagi ke jing i halo kaneka program untuk peluang kasih Di nakaliang ke jong ngi wan mune ban sakit man kum si banta nakaliang jong reverse ni misko ban ko along bang misko banai ke jing ro ba krau kam tam ya kinong penyai di bal simkia di bal ala ban kun long ya kaneka am kerbai Posha festival de ngimla hiru banai ke kerpang kam tam ya ki nong sung sung ke kaneka dong sakan di ba sakhi la ke jong kuat simkia kerpang na ke banta kaneka festival along kasin ke banan kong hangni kadong mat kasan tengah ngasu ban pasak ki pai ba nong song song ke kadong mat kasan ni tam jong kari kasi ni along mat kidan lai benta ni ke pangangawan mat sakhi mai iba kadon kani kapung kani ke pendi syai ba kum ki pai ba nong song song kidi ban sakhi lang jong di kuno ban tene musa e do pernah kam kan dong bertahan di sini kalau nimdai ban su niak pathar ya ki do do wa kadang nile punta pade kalau jeng nong ke bakrau ya ka jaj bener ke jeng hi we pat ka bahar ta kalau bang ni ba ka jeng hagan ke festival ba di beri ya ke jeng long tenrai ke jeng hi dak ka ki set ya ki jaj bam do per ki bolong ke jeng bam tenrai hoi ke jeng hi hagan ki pa hagan ke sini pat ka balai nang ta kalau bang kum kini ke jingtho kabang ni hagan ka sanbut kalong ba Ocean Festival di kalong kum ke jingkentu na kita di long kimi ba kumlo kidi ban sim ya jingkli ban penku om tang ko in sem rai ha snong ha thau na ne ha kadong ka thanji kani kadi ka message na kamata pai ba nong sung sung ni jong ka thanji ko ba ni kum kaseng kerengkat pat kinong yalam jong ka hima nang ne ba min saya sikman ta kamata ba sisin kasni kalong bangin pun ulong ya kani ka festival itu ka jakarta ngo ai te ba kani ka dong kai ni kan kaperti kan tip kan sakti ba kidan kum kini kijai bentang ni ngila ban ke ni ngila ban pelong ya kan festival ba sisin hadirin beliau juga jingkut soal berjing penting dan ofis yang dikalian beberapa soal bahwa berwujud hape dari Islam ini ini bersunat yang itu bagaimana kesin kepentingan yang berwujud hape dari Islam ini kejadian di sana bagi yang berkata bahawa bagi orang Nabi Islam agak sebel agak terlalu. Kalau lalu bertentang kepada agama bantu juga komite lagi. Kita akan kembali dengan Dr. Didi Lepang atau Dewan Bantu. Bantu dengan sudah mulai di Frisian Banten Bantu untuk sampaikan teman-teman. Bapak tentang hal yang sudah terjadi. Bagi saya betul hal itu. Langsung kumunoi abawan berwujud apa bagi Islam itu. Asal dari ini dikatakan yang berada di sini kerajaan. Berbagai banyak yang apa bagi Islam itu. Sudah macam bagi bagaimana hati berjalan begini beliau. Kerana kita festival berkembang hantu bertanda. Berbagai aspek hantu yang berbeda ada baik kuatan festival. Ini berhak bagaimana infrastruktur kebangsaan dan pandangan lupa. Bagaimana juga beauty yang dari Jakarta. Kalau kita bilang
Nagpunta ban promote yaga tourism hapo kanili kachaba. Naman dagang syapit kadistance ng hapo apulan. Kanunod na yung dalay pero kilometer po. Tingnan mo. Batay tayo ilang siya pa dali na nag-meeting. Ngihapon sa amin ito pa sa Airport. Panjin